Bog diže žene i postavlja ih u službu za svoje kraljevstvo. Nećete često čuti propovedi na temu gdje su žene lideri, ali imate u Starom Zavetu, ovo vam je knjiga o sudijama, priču o ženi ko proročici Devori koju je Bog digao da bude sudija narodu, što znači da bude vođa, lider, odnosno da sudi narodu. I znam da će neka braća reći žena ne može da priča u crkvi, ne može da propoveda, ne može da bude lider, ali evo imamo primjer gdje Bog kaže vidiš da može. To ne znači da će se poremetiti hijerarhija koju je Bog dao, da je muž glava ženi i da žena treba da se pokorava mužu, ne svakom muškarcu, nego mužu. Ali ajde mi lepo da pročitamo šta ovdje piše u ovoj predivnoj priči. U to vreme beše sudija u Izraelju Devora, proročica žena Lafidotova. K njoj su dolazili sinovi Izraeljevi na sud. Zamisli čovječe, muškarci dolazili na sud kod žene, pa ja ne znam, tu na Balkanu bi je spalili kao vešticu, jel da? A u starom Izraelu su oni znali da je pozvana od Boga. Ne znam kako ovi danas ne prepoznaju neke žene da su pozvane od Boga. I sad ona govori Varaku, ona njemu govori da treba da krene u rat, da uzme sa sobom 10.000 ljudi od ovih sinova, onih sinova i kaže Bog ti ovo govori, ja ću ti predati u ruke Sisar i vojvodu Javinovog. Kola njegova i vojsku njegovu predaću ga tebi u ruke. Varak joj reče, ako ćeš ti ići sa mnom, ići ću i ja, ali ako ne pođeš sa mnom, neću ići. Ona, odnosno Devora, odgovori, ja ću ići sa tobom, ali nećeš imati slave na putu kojim ćeš ići, jer će jednoj ženi Gospod predati Sisaru u ruke. Ponavljam, jer će jednoj ženi Gospod predati Sisaru u ruke. I danas možemo da vidimo kako je Bog predao u ruke ženama veliku duhovnu teritoriju zato što se muškarci nisu latili posla.